is me se Lauren. Hasína inis out san tresah céim den glasach slói, agus a sinna cíolcha go céit acinne a bhí a coniucha códaí carrigan, ar son becan captaí agus spór zéile. Smar sin an dú hasína déana déisial ar son aiche amach out sa gharraigh, agus ha cúiste a carrigan fémach ar becan taich go thuh glám. So sin hasín dul dhéanaan dú, ach, ha triple jacking. Féimi sin a fidach ag astar hóisiilta mo chéile. Céimar ha medallion a máise gnúis ag astar hóisiilta? Well, seala mí út a das. Seo céiteach is íse ar client an dú. So, céimar sto dhéanam seo? Well, ha bheach nó ga acum an seo, ha mo máise gnúis ula déisial ach féimi sin go fáil mo chéile. So, van bheach arcansa gan cloch sin seo, le becan tape, agus féimi sin sisarin ar son ag garragan tape, Tíhe dó dhéanam lei seo? well, van mi an bheach a cúb tape hada sé an bris seo agus cúsin hada sé sin agus a fiochan bris de bhaise a dhéanú dé bheach. Féimi mi seo ópracha gamach an táiseach. Nis Becan Foundation mar táiseach táiseachí. An Táiseach Foundation. Dear beach gur sin céiteach. Well, bheith féadach in gymas, no? Ceadam cead. Ali, top notch, déch amach a déch. Sé an thal málar son málaíonn ach a bhfuil céiteach déisial. Gan chuin Essex brow. Wei? Spelúm sin. Agus chuir sin dúnach ar na napaíon boch. Here, Haniel should actually run by the way. Well, Nothing. oh, just, classic normal Monday. Okay. Doing the hooling. Oops, splodge mode. Sé editorial go hawn na chail. Ha sin a díanú uirtas. Oh girl. Maybe fish on a liquid liner. Oh, mocha. We're doing this. I should get you some wing liner. Also. Okay. Hey, doing the hooling. For a old wing. Badach tape. Oh yeah. Shinny. Wil jullie piesbeker erom? Gaan we zeker op piesbeker kijken. Shot and train me jullie leaping, agus motion, her masterpiece. Die ligt je zo. So quickly. Okay. Close enough.
Yeah. Gorge. Here, just saying. Ooh girl, nach jullie kooit alleen. Okay, we gaan kijken. Ga je een al meer halen en willen jullie echt een rijntje? Ha, gaan we hier binnen? Okay, we gaan 5 gaan. Oké. Wow. Nach jullie kijkt gemaakt bij kwijt drief. Eentje nog. Ze look weer te gaan nach jullie. Aha, ik heb van je ha. Jim Parsons Charlotte. Stal een crispy zoals show. Ja, u was original, ja? Zij kan je weer zien, hè? Kan je die? Ik ben ze beef. I guess een pink show met mijn kere. Dat is nog in mijn hand zo. Ook het jelle, hij dog, les een kracht en ik het was als nog. Okay, we gaan zo'n dies akken die jesal, agus am ismechi, kals in adi joch, gehadi. Zie dat weer? Zoals in jesal gaan we jullie halen, misschien ketak, agus njacht teich gesho, agus am ismechi, kals in ule adi jochenes. Yay! Zie je die draste?